Assalamualaikum guys, selamat pagi. Hari ini kita mau naik speedboat ke Palembang dari jalur Muara Padang Air Saleh. Tonton video kami sampai habis guys. Terima kasih. Selamat menonton guys. Jangan lupa subscribe, like, and share.
Araw berbarang itu.
Alhamdulillah guys, sudah nyampe di pelabuhan Sungai Lais, Pol Air. Alhamdulillah guys, sudah nyampe di pelabuhan kita, pelabuhan Sungai Lais, Pol Air, Palembang. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.